Ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze kuri subscribe mu by'ukuri kuri iyi YouTube channel yitwa United District TV, uri inshuti yakadasohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya ndakumenyesha ko ushobora gukanda kuri subscribe maze ukajya wibanira natwe buri munsi kabisa muri video zose turekuye. Twamaze kuba YouTube channel ya mbere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ishobora kuba yagufasha kuba wakorera amafaranga binyuze muri betting kabisa. Uyu munsi rero ni Boxing Day, mwese ndabifuriza Boxing Day nziza kabisa. Mwese ni umunsi w'impano, izere ko abafite abakunzi, abafite ababyeyi, abafite inshuti, mwese muri buze kubagenera impano yaba ntoya cyangwa nini kabisa. Ikintu cyose kikuvuye ku mutima burya gishimisha uwukunda kandi ugihaye. Abongereza nabo rero ntibigeze badushira mu irongo kuri Boxing Day kabisa, baravuga bati reka tubahereze match maze ubundi mubashe kuba mwirira amafaranga. Uyu munsi ngiye kuguhereza ipari zigufasha gukorera amafaranga, ngiye kugukubita super analysis. Mwihangane video zabagezeho zitinze, nyine ni zimwe mu ngaruka za Noheli nyine tu. Nanjye ndi umuntu mba nagiye nkaryoshya nkataha mu gitondo. So rero duhere muri resultats zo ku munsi w'ejo, mwarabibonye ama equipe nabahaye za Yanga, za Pyramid kabisa, za Falaba na za Berhan zose zarabikoze. Ejo nizere ko mwabashe kuba mukorera amafaranga. Ndabibutsa ko ushobora kujoininga groupe yacu ya VIP, ushobora kujyamo ukajya ubona ipari nk'izi ziba zizewe 100% ugashyiraho amafaranga yawe kabisa, maze ubundi ibintu bikaza kugenda neza cyane kabisa. Uyu munsi rero turahera muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza, ni Premier League. Ku isaha y'isa 8 n'igice Everton iraza kuba yasuye Manchester City, kubera ko Manchester City maze iminsi itsindwa cyane kabisa, itsindwa cyane ku rwego rwo hejuru. Gusa ndimo ndareba byibuze mu mikino irenga 10 iheruka guhuza Manchester City n'ikipe ya Everton, nago nigeze mbona aho Everton yigeze itsinda Man City. Uyu mukino nawo rero ndaza kuba nguhereza Manchester City to win. Twagiye ku yindi match iraza kubihuza Bournemouth na Crystal Palace. Aya ma equipe yombi asanzwe akina kabisa. Bournemouth iri ku mwanya wa 5 mu gihe Palace iri ku mwanya wa 16. Gusa Palace imikino nk'itatu iheruka yagiye yitwara neza kabisa kandi igatsinda n'ama equipe wabona wavuga ko akomeye. Gusa ino match ndaza kuba ngusaba over ya 9.5 corners kabisa, cyangwa se ko corners ziri buze kugera ku 10. Ikipe ya Chelsea iraza kuba yakiriye Fulham. Chelsea mu by'ukuri ejo bundi yaradutengushye we. Ababarasta rero n'ababarasta ntago bari serious kabisa uyu munsi, ariko baraza kuba bakiriye Fulham. Fulham imeze neza kuko iri mu equipe 10 ya mbere, kandi Fulham igerageza kugora Chelsea nubwo nyine ideheruka kuyitsinda cyera, kuko iheruka kuyitsinda ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 ubwo yatsindaga ibitego 2-1, ariko mu zindi match zo na Chelsea ikunda kukica kabisa. Impamvu ndibuze ko gusaba Chelsea to win. Hanyuma indi match dukomerejeho ni Newcastle iraza ko yakiriye Aston Villa. Iyi match ndaza kugusaba both team to score kabisa, cyangwa se ama equipe yose kwinjizanya. Nottingham Forest ikipe nziza y'uyu mwaka kabisa, ku ntumbwire za Liverpool, ntumbwire izindi zose. Nottingham Forest ninde watekereza ko Nottingham ifite ba Elanga, ba Chris Wood, iribuze kuba na Ora Aina umuhungu wanjye w'umunya Nigeria, umukinnyi nkunda muri Premier League kabisa. Ninde watekereza ko Nottingham ishobora kuba iri ku mwanya wa 4? Nta numwe mu by'ukuri. Niyo namwe mpamvu nkubwira ngo niyo kipe nkunda muri no sezo kabisa. Navuga ngo niyo kipe ya sezo aho bigeze aha. Kuba Liverpool ku mwanya wa mbere nta gitangaza kirimo, Arsenal ari ya 3, Chelsea ari ya 2, nta gitangaza kirimo. Nottingham Forest kabisa bakoze neza cyane. Gusa match iheruka kubahuza na Tottenham, muri match 5 ziheruka mu by'ukuri babashije kuba batsinda match imwe, izindi match enye zose barazitakaza. Gusa buri game wabyibuza habonekagamo impuzandengo y'ibitego 3. Ndaza kugusaba Tottenham gutsinda umukino cyangwa se kunganya. Twagiye kuri match ya Southampton iraza kuba yakiriye West Ham United. Ahanga ndaza kuguhereza West Ham gutsinda umukino cyangwa kunganya.
twirukanka cyane nazamutse kuri match ya Wolverhampton Wanderers ibirura ejejeje baraza kuba bakiriye amashitani atukura kuri Boxing Day. Amenya ko amateka ambwira yuko kuri Boxing Day Manchester United ntago iratakaza match n'imwe mu myaka 10 iheruka kuri Boxing Day kabisa, byibuze bakora draw cyangwa se bagatsinda. So uyu munsi nabwo ntago ndi kubona baza gutsindirwa ku kibuga cya Wolverhampton Wanderers, nubwo nabo gutsinda kwabo bigoye. Nabonye muzungu nawe yabasuzuguye bakubiye 1.90. So ndaza gusaba Manchester United gutsinda umukino cyangwa se kunganya. Hanyuma ekipe ya Liverpool iraza ko yakiriye Leicester City. Ndimo ndagusaba kuza kugura Liverpool gutsinda umukino, ariko yashizemo difference y'ibitego bibiri. Kwirukanka cyane nazamutse nagiye mu gihugu cya Egypt. Champion yabo ni Egypt Premier League kabisa. Ama ekipe yo muri Egypt nyakunda kubi. Uyu munsi naguteguriye akamace kamwe. Al Masry iraza kuba yakiriye Al Ahly, nubwo Al Ahly ntabwo yatangiye season neza kabisa, kuko Al Ahly biragoye kumbwira ngo ifite amanota 11, amanota 8 mu manota 12 yashoboka kumbwira ngo yatakaje amanota 4 mu mikino 4, biba bigoye. Ariko Al Masry yitwaye neza mu byukuri, iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 11, birumvikanira imbere ya Al Ahly nubwo imaze gukina imikino myinshi kuyirusha. Gusa muri match ziheruka guhuza aya ma ekipe yombi, match iheruka Al Ahly yatsinze 1-0, Al Ahly 4-0, Al Ahly 2-1. Ahangaha kabisa ndaza kuba ngusaba Al Ahly gutsinda umukino cyangwa se kubunganya. Soreze mu gihugu cya Tanzania. Ekipe yitwa Tanzania Prisons iraza kuba yakiriye Pamba FC. Ndaza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Manami naho ngaho dusoreje shwaziru zacu z'uyu munsi kabisa. Ndakumenyesha ko ushaka kujoininga groupe yacu ya VIP, amagare cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp y'iyi nimero uri kubona kuri screen yawe, asubundi tube twibanira 5-5. Naho ubundi se ndakwifuriza kugera umusozo mwiza w'umwaka wa 2024, wifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2025. Abakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda. Imana ibarinde. Ciao ciao.